دولت AKP قانون خوش بالبيدكي تجي اخلاقي تجي مروباتيه تجي تهري جيران لسر بين مسرا كابداتين ام سكنوا لعناتكين وشا مزاتكين جنابندان چان رادیو دنگ گلدن باشیرو سویه که چله 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 لام دیده گودارن جمعه چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویا گرتین سیاسی 66 روزن دگریوا برچیبونه دنه چالاکین گریوین برچیبونه کو گرتین سیاسی لگرتکن باکوری کردستان و ترکیه به داخوازه عبدالله öcalan را آزادی جبو پرسکریکا کرد چاره سری دانه دست بکرن 66 روزن به بریارداری بردوام دیگه گرتین سیاسی کن لگرتکن باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله öcalan را کرد تجیت دست بگریوین برچیبونه یا دور وگر کربون چالاکی دروژا 66 اندجید دومه چالاکی گریوین برچیبونی 27 مجدار دچارچوی کامپانیا عبدالله öcalan آزادی جبو پرسکریکا کرد چاره سری ده هاتبو دست بکرن ده حتی بازه ثبات بردوام بکن فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرگ دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه Tevçand Dimeşa Kölüne de emme bir gele xoreben. Hünermendin Tevçand'ı tekildarı çalakya kuvve bir duruşmaya azadı Abdullah öcalarına çareseri perskireka kurt revere pekanin daxuyan ekdan u banga tevlibun ekirin. Tevçand'ı gül devleti Atırka'dan girker 25 salın bir destura. Hevalbendin xoyli peşçaven herkesi tecdeke bir ahlaklı dijire bera poferzdike. Gele kurdu dostenvan 25 salınca bu çareseriya demokratik ve azadi reberti tekoşinedike. Devleti Atırka'da girker bu kararına çeken kadakakiri erişi gel u şervane kurt dike konkujiyan dike. Gundan bajaran tüne dike kırkerna siyasi uçandi giyişti asla heri hov. Bine sazyalı rojava her uçte bomba barankirin kuşturen siyasi tenekirin erişli hünerment revşenbir u aktivistan tenekirin. Disa jirnikarın tekoşine azadiye bıkadinin u gele kur dil bigirin. Veke hünermendin valat Pariz'di tekoşine azadiye gele xwede em bir rol u vazifeyen خزانین ده هر چالاکی ده ام بگل خورنه هاو ددن پیشنگی بکن لو ما دوی روژا دیروکی ده دوی ام هنرمندین ولاد پاریز او کتکارین چاندنه به تمامی بگل خوربن ده هفته ثباته ده ام برنامه خو همویان روانسینن او ببیجن و روژا تنی برنامه که اوجی چالاکی دیروکی جبو آزادی فیزیکی ریبر اپویه Gerilla nişan deku kesnikare temeneke JPK're diyar bike. Yerlen Azadiya Kurdistan'ı belehengeke destani u iradeyeke polayı u rahi apoyi tekoşin ediken u arteşa Atırka'da girker tekdibin. Rojnavavan Helin Harun Çekdar nuçe şürüveyek nivisiye u buhat beje. Arteşa gerilla kuji ali reber apo militanin vi ve hati avaykirin jaliye taktik rebazu profesyoneli ve çalaken destani diken. Arteşa Türk kuvveke yekce arteşen heri hurtiyen cihane tepen sekirin jipekarına konkuje sivil bu karanına çeken kadakakiri utalane nade ali u lehemberi gerla beyçare maye. Raydarın devlete u desratarya devlete bişoka undahi engiran nizane çava tek çuna xwe binuxumine. به شرطنا هجمارا کشتیان جنازین لشکران جهولی تونه نابن گرلین آزادی کردستانی لهرما روجاوای زاپی ده چارچوه پنگاوا شهید سواش مرش جنگا خبوره او اپراسیون شورشگری شهید حلمت دیرالوکته لگری آمدیه لیدیجی چپرین لشکرین دولت ترک چالاکی کرن هر ایکم شه سویک لشکر هاتنه جزا کرن
leşkerin hatime şevutandın ji aliye kamerayên gerîla ve hate kişandin. Hêrsa tolhildanê û kelejana serkeftinê ya gerîla li gel berfê û sarmayê jî diyar bû. Dewleta Tirk 3 salin timî îddia dike ku ew ê gerîla biqedîne. Lê gerîla tevî derfetên kêm jî bi îradeyeke ji pola birehê Apoyê xwe dispêre mîrateya berxwedana PKK û berê xwe dide vîzyona Kurdistana azad û rêberê azad e. Gerîla ji metîna heta bi avaşîn li Zapê heta bi Xakurkê û ji wê derê jî heta 4 parçeyên Kurdistanê bendên parastinê ava dike. Advan kiliyan da hêzên gerîla ketine nav çeperên dagirkeran. Sipan lêxin. Ya şehitpir doğan tangê bixin ev. Ramazan Algan pişti 3 salan jigirtgehî derket. Ramazan Algan eşe salî yedigirtgah hejmar dudu tipaleya Amedê pişti 3 salan jigirtgehî derket. Algan ku sala 1993 de jali datiya ewlihiye ya devletê DGM ve hatibû girtin û cezayê müebbetê li hatibû birîn bi dorê li Mêrdîn, Dîlok, Yozgat, Şirnexrîze û herî dawî jî li girtîgehê Amedê dema. Algan ku du hate berdan li ber girtîgehê ji aliye malbata xwe ve û xizmên xwe ve û rêveberên Tuayî der û met Tuatfê de hevşaredara Silopiyê Süleyman Şewluk û hevşaredarê Bismilê Orhan Ayaz ê qayûn tayînşûna wî hatiye kirin ve hate pêşwazî kirin. Piştî pêşwaziyê Algan tevî malbata xwe ber bi warê xwe Silopiyê Şirnexê ve birêket çû. Girtiya nexweşa giran Muhlîse Karagüzel rakirin nexweşxaneyê. Hevseroka beriya HDP'ya Mûşê Muhlîse Karagüzel ji sala 2019 ve girtiye. ATK'ya Kayseri'ye ji ber nexweşiyên wê ji sedî nuh rapora nekarî girtîgehê de bimîne daye. Geça Muhlîse Karagüzel Zilan Karagüzel tekildar rewşa diya xwe de axivî got nexweşînên wê zêde ne dilê wê careke sekiniye. Karagüzel da zanîn divê ameliyata dilê vekirî bêkirin tevî wê jî nayê berdan. Niha jî wê ji zindana İzmîr Menemenê birine nexweşxaneyê. Mutlak Tosun jî girtiye nexweşe û ew bû 3 sal li zindanê Dewleta Tirk a nijadperestê dihate ragirtin. Tosun herî dawî li zindana Manîsayê dihate ragirtin û bi nexweşiya pêncî şerê ketibû bi şertê kontrola adlî hate taliye kirin. Lê niha li nexweşxaneya tê dermankirin jî rewşa wî gelekê giran e. Du hêvarî li Kerkûkê li taxa Pîrde balafireke bê mirov û çêklebarkirî ket xwarê. Balafirek bê mirov a bombebarkirî li navçeya Pîrde ya Kerkûkê ket xwarê û heta niha nehatiye zanîn balafiriya kîjan hêzê ye. Balafirek bê mirov a bombebarkirî li navçeya Pîrde ya girêdeyê parêzgeha Kerkûkê ket xwarê. Heta niha nehatiye zanîn balafiriya kîjan hêzê ye û bi çi armancê arastiyê wê herêmê hatiye kirin. Tevî biryara dadgeha destûra bingên IMG parlamenteriya wekîlê Tîpeyê Hatayê Can Atalay hate betalkirin. Serokê Koma AKP Bekir Bozdağ biryara siyemîn daireya cezayan a dadgeha bilind li meclisê de xwendin û xwist berdengdanê. Di encama dengên AKP û MHP'de biryar hat erêkirin. Dema biryar hat xwendin parlamenterên Dem Partiyê, CHP û partiyên din ên muxalîf biryar protesto kirin. Parlamenteran biryar weke derbeya li dijî destûra bingehîn peransê kirin. Pêrêgodarên jemenûçeyên serî bi pêşkêşkirin ana xatirê wê dembaş. Kebe adir geçti be
Önder Apo halktır. Halkların özgürlüğü için İmralı sistemini parçalayalım. Em pergala İmralı'ye biroxinin bi seroka pora li ser Sûrên Amedê bi gelê Kurd re xeyalên çiyagera pêk bînin. Hatolma seroka po İmralı'la meveş tever azadinin maraso müji Kurdistan var. دشوته جانا درویشی جواکك كنا بشاب مقاومة جريلا والشعب هو ضمان لحرية القائد أب. رنگ قلب الروح مشي فاجيهان بعمود مانو تکوشینا ریبر آبو دژینا مروه آزاده. خودی درکتن ال برخدان خودی درکتن ال آزادیا ریبر آبوی. آزادی به هر کجیان